namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Number of course it is an audio clip. Ya nyimpi ya kokwana Chauka and also boss lady na mina no hlamala ku ndleka yini laniwani. Of course it is an audio clip ya nyimpi ya kokwana Chauka and also boss lady na mina no hlamala ku ndleka yini laniwani. So of course ndzi khale mi teka of course hi tsutsumela e Diamond Walk le ka xikokwani le vhele kota ku twisisa ku ri what's happening here ku ndleka yini Master T. Hey, let's go. Hayi sasa ni swi tiku i mani sasa ni swi tiku mani no vona ti-clip ti kha ti trenda all over yeah on WhatsApp na laha yo forward loko ni kha ni swi vona on Facebook. Let's go. It's advisable ku va kha tirhisa ti-headphone or ti-earphones or speaker ra yena xa huwanyana kota ku swi twa kahle. Let's go. So ke yingisela swi komba ku ri khale munhu a karhi i khale a kha record yi ze ku 20 seconds a ri ku recordeni swo a ri ku fambeni i swi twini ku na ku holova ko karhi lero swi loko swi leswi a lo swi decide ku la ku swi endla. Okay, then from that section swo sa aya towards lava nga ko loko se hi swi twa so hala swo ni nge disturb ngopfu because fike ni yingisela kahle na nhlamba ku hi ku ni kota ku khata ku hi ntwi ku na nhlamba hi ku ni yingisela na mixo. Let's go. And the biggest punta. Hala thona hi sungule ku i dom loko hi yingisela kahle nyimpi leyi na yona foni yi nga sungula ku i dom boss lady na ti doko i the biggest punta ha ku on. Diamond of Dolen Loren. I will give you what you want. I will give you what you want. Mena ulo kuni samna kana gitna admission ala gai. Ulo provide gitna admission. Ila ko provide wena. Iko la bambira na ko lo ay blank size. Kule so ko kwambira ka tola toka. Ulo provide wena. Ila ko provide ni. Ilo la ko provide ala gai. Ukomeni kama na wana ko lo. Let's set it down. Wana lo na process ko dande kai no wana ina. Problem mala na ro. You think I can keep quiet? Nonsense. I'm going you are full of shit. Ola wa ku derete ra lava wa no to ku boss la mina na wa boss la wana wa fika nando yo ka ngena na ku ya ka ta dole no they are boss dole no they are bosses. Yeah. Shiba aku diba. Hey, ntsakise ngona hi section leya n'wansati leyi.
ndzi tsakise laha ka n'wansati mi twa loko swa ku va yi be yi ku gagaga kokwana foni mi twa laha ka n'wansati la twana ka ndzi tsakisa ka tshiki twana twana ay mhani hlamba ni yi khatakhatini lani hi khatakhatini hi khatakhatini a ni teka ku ndleka swi komi na ku scenario ya kona fonyo yi nga yi kume boss lady maybe ka case ya kona a va kha va lwa na vatirhi i ndlela nyana yin'wana nyana sort of maybe a va twi na ku vanga va kha va holova nyana maybe a va va direct even then vona va fika va veka rito na vona se yi suka swi ri leswi ni yi twisaka swona mhaka leyi loko ni kha ni yingisela let's go ya leyi ni yi ka 7 minutes kasi ni ku yi khatakhateni ka rito ra Xitsonga ya yi kombisini boss lady kokwani Chauke yi na ma-toilet and na vatirhi lawuwa leyi nga vitana as ma-toilet ve le hansi ka yo leswi yi nga kombisa swona leyi milawu ni yi veka va ta yi teka yini va ta yi tirhisa hi kanu ka va swi twela ku vona yimbela laha ku laha mulungu laha ku nga pala laha ku tirha mina na wena laha ene nawu laha ku tirha vadoli na Lawrence yi like it or not swa hlupha ka master 10 box sa nhlamba mara yi le ku kombiseni ku yi nga pfariwa loko va nga ri ku yingisela milawu ya yo or else va nga ti toiletela na vatirhi va laviya so swi vula ku loko kha ku lwala laha a yi yisa na wo karhi in a ways then fonyonyo kumbexana a va disagree maybe kumbexana hikuva ni tiboso timbirhi ku tiboso ti ri timbirhi swa hlupha yani because swa ndlawu lowun'wana a disagree na nawu lowun'wana lero va fika va swi vulavurile first unfortunately so ya swo ka yi nga vulavuriwanga even then boss lady va ta na nawu wa vona ivi fonyonyo yi fika yi wu kaneta hi leswi nga ndlisa xiswona kwala in overall hi yo context let's go tisection leti khatawa hi ta hlupha maeditele sorry loko sala swin'wana yi le ku kombiseni ku kokwani Chauke ya toilet riti ri ra mi ri tivaka ri ya ra ro rheketela ra Xitsonga hi leswi yi vulaka swo straight a yi jikajiki ni ve ya toilet kokwani Chauke the boss is kwa na mata tshela nikinyela mina ku la ku prova nala ku fika kwa ku ya njani ungena ku reka mina gift hambi ni vakhomelela va nga tsati ntira na va nga tsana baloyi na boti la kama no ta ka bale na boti ta yelele ba nga ni chawo manje uta chusa la kala No, they must pay money. There's no, that side is difficult to get. It's difficult. They must pay money. Then they have to work money. It's better we come back to add the one. Because when I say I don't have money to settle it, when you done yeah, they must pay money and we can go there. If we go there, you need money. Na swin'wana tani swi tshikinya swi hlambaninya just to mi swi twa intensity a yi ri njhani a ku tika guys a ku tika yo se fonyo loko hi kha hi yingisela a yi ri ku zameni ku va se kha yi avoida e boss lady la va ri karhi va hi caca so ni mhaka yo tika swinene yona ku whether u judge boss lady or kanjhani swa tika because swi ya na hi approach ku vhele it's more like na n'wansati a wu n'wi deleli xikarhi ka vavasati na n'wanuna a nga deleriwa a xikarhi ka vavanuna i case yo fanele so loko ku ri himpela fonyo hi yona yi nga fika yi sungula boss lady reaction ya boss lady ya twisiseka
you understand the same way na wena loko u fikisuka leyi n'wansati wa wena like ku tele vavanuna swi nga fika swi nga ku tsakisi ku na swo fana ku dela kunene na wenge tsaki so naswona yi le ku solweni boss lady but me loko ni languta mhaka as mi swi tiva ku ni languta from xikarhi loko ri fonyo yi fike yi sukela inani kokwana boss lady hi ndlela yo ka yi nga ri kahle xikarhi ka vavasati like ku n'wi belittle yeyi swa twisiseka nyana nga ku hala yi controla ku hinkwenu ha kwata ku hava munhu ka nga kwatiki and a hi ti-control hambi hina holova na vanhu ku hava munhu ka nga holoviki na vanhu loko munhu a nga tangi kahle unfortunately so ya tika I think hala hi ta vhete hi hetisa na ha vulavuli yi ze hela unfortunately ma-editere yin'wana nhlamba yi ta yisele sorry sure u tiva gift na admission ni yo va thola wena u toli balweni na lowun'wana lava ni yo va thola lava loko u lava ku humesa moya Hindi na Anthony person point ako humesa moya kwenda wa best ngo la kulawula mina ku chaya mina na wena khatala la siya wona tena ndzi nga sa ku miyela kandi ya ila ku vai ma cha la ila yo kula ni alpana ni kai kamera ila ku vai ta ke bila dishon ila ku vai isha una share hello kale simani kamsa tsokusoba komisa ku ni wala ya Sandra twa ku kinginteka kwani la kutelana na Sandra so twala ndaku ku phansi loko ku na mali ya ma friend kona ku tamela so ka se ni ya wena ma tsara ma ku ba ka ni ni ga to kula wona ne kwa ta ni kona ni ya te na ko na ma ko se ya and John se na ko ni ba ay tuwi ibe i cancel wala kwan okay on ku ya ta continue na hala ka Google Earth va updating so swi right va update na swa ndala ku ri ku yinga so ya mhaka yaleyo as ni swi hlamuselaka sweswi ni twe na ku ya tikanya na mhaka leyiwa swo tala swi nga vulavuriwa but loko ni kha ni yingisela swi komba ku ri khale yi kha yi humelela laha boss lady yi nga ze hetela yi tale mbilu laha loko ni kha ni yingisela a ni fike ni va feke hi ku twisisa ka mina swi twisaka xona kwalana and stuffs date ni nga yisa mahlweni na yisa la ni ku hlamula ku WhatsApp ni so hayi ya hluphanyana so hi ngo tlhe sola na wa luwa a nga recorda tinyimpi ta humelela hesi mhaka ya nyimpi ni nga la ku yi nghena ngopfu tinyimpi ta humelela and stuffs vanhu va holo va tlhe solviwa hambi yona clip yale a wu swi tiva to be exact ku nga ku ri ya rini maybe yi nga ri ya khale nyana I don't know ku ni twa na kokwani caka a ya havula le magojigoji la it's as if maybe ku ra storage I'm not sure if ku ya rini recording I can't lie about that so yi likiwi so lo a nga lika na recording eva are wrong because ita hlongorisa vanhu la ita hlongorisa vanhu but ku n'wi kuma it's a bit simple ni sure ku va nga n'wi kuma simple ku ya hi scenario leyi a va ri ka yona la ku record munhu wo karhi and a nga ri nhwanyana lowun'wana a nga twela voice se va fika va languta ku nhwanyana a nga twela voice a tshame kusuhana na mani yena lowu a nga fika a recorda during that specific day ya kona ka recording liya so mhaka ya nyimpi hi ku yingisela swi tikombi na ku maybe mina ni nga side na boss lady la ku yingisela scenario leyi humelelaka laniwa hi ku twisisa ku swi tikombi na ku va nga vo yi ntlhontlha nkarhi wo lehanyana a ni fikeli vula leswi mina ni swi twisaka xiswona ni nga ni ri wrong but leswi mina ni swi twisaka xiswona kwalaho and stuff so hayi a ri hedzi guys leswo loko ku ri a mi nge zami subscribe va kombela mi tlika subscribe